Ngabire Victoire, nyuma yuko ikigo gishinzwe kugenzura imiterere y'ibirunga Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitangarije ko mu cyumweru kishize cyabonye urugero rw'ubushyuhe budasanzwe buturuka kuri Nyiragongo, ubutegetsi bwatangiye kubwira abaturage baturiye agace k'ikirunga kutanywa amazi y'imvura no koza byimazeyo ibiribwa mbere yo kubiteka nk'imboga. Kirunga cya Nyiragongo giheruka kuruka mu kwezi kwa gatanu kwa 2021 kisha abantu bagera kuri 32, abandi benshi bavanwa mu byabo. Mu gushaka kumenya uko bimeze navuganye na Jean Bosco Sebishyimbo n'umudepite mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mubaza uko ibintu bimeze. Buri gitondo buri kigoroba amaradiyo gari gutambutsa amakuru yo kubwira abaturage ati icyo tuguze cyose hanze kivuye hanze ni ngombwa kucyoza cyane. Amakuru gavuye hejuru ku kirunga gazanwe n'aba bashinzwe gukurikirana, bakaba basabye abaturage kugira ngo imigezi bavoma itanyuriye mu marobine babe bayiretse, ndetse ni mboga tugura mu isoko bikaba bisabwa kozwa cyane kugira ngo bibashe gutekwa. Muri make hakaba hari naho bagiye bapima nka za Rusayo, za Bulengo, bagasanga za fissure cyangwa se ibyobo byerekana aho dari amalave cyangwa se imisate yamenwe n'amaguma. Imisate bapima bagasanga hari ubushuhe bukabije bugera muri za degre 80 na 60 gutyo. Twumvise ko murimo musaba n'abaturage kandi ngo kutanywa amazi y'imvura. Abaturage basabwa kutanywa amazi y'imvura kuko amazi y'imvura urumva garanduye. Na n'ubu turimo tuvugana ibyotsi ni byinshi cyane biturutse hariya muri kratere cyangwa mu kiriya gisahani cy'ikirunga. Bishatse kuvuga ko rero amazi y'imvura yanduye cyane. Abaturage bacu bakaba basabwe kabisa kuyirinda. Ngamba mwaba murimo mutegura cyangwa se ubutegetsi ku rwego rwo hejuru rwaba rurimo rutegura kugira ngo biramutse bibaye murengera abaturage cyane nk'abavanwa mu byabo cyangwa se abahungishwa, icyo hari cyo mu giteganyaho? Cyo nakubwira nuko guverineri w'intara muramuzi ni umusirikare, akaba yabashije kugirana inama nabo bashinzwe gukurikirana ikirunga. Ubwo ni ukuvuga nahe rero kugira ngo atange za raporo Kinshasa, ariko nkurikije ibyo nabonye ukuntu benshi baje mu ntara bakaza barangiza bakajya kwicarira Kinshasa, ntabwo twahamya ko Kinshasa hari ibisubizo twarindiriye. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini, urwego rw'igihugu rujejwe gukurikirana ibyaha mu Rwanda RIB ejo ku munsi wa kabiri rwaratangaje ko rwataye muri yombi umuyobozi w'uruganda rukora inzoga yitwa Umuneza nyuma yaho iyo nzoga bikekwa ko yahitanye ubuzima bw'abanyagihugu bagera kuri 12 mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Bugesera mu burasirazuba. Ni inkuru ya Assunta Kaboyi, umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika ari Kigali mu Rwanda. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yabwira Ijwi ry'Amerika ko bafashwe bakurikiranyweho ibyaha bibiri birimo icyo gukora ibiyobyabwenge n'icyaha cy'ubwicanyi budaturutse ku bushake. Bamwe mu babonye bahitanywe n'izi nzoga basobanura ko byabaye nk'ibitungurana kuko wanywaga iyi nzoga yahitaga gapfa. Uyu ni Madamu Nikuze Hadiji uyobora umudugudu Intambwe mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo waguyemo abantu 8 bivuga ko bishwe n'iyo nzoga Umuneza. Twamenye nyine abantu bamaze gupfa mu bantu 12 twari dufite, hapfuye 8, 4 bari mu bitaro. Inzaduka ntabwo ari izari zisanzwe, ariko cyane yakoze ibara niyo bitaga Umuneza na Tuzana. Kugira ngo agaragaze ibimenyetso yaribwaga mu nda, agataka n'umutwe, mu minota 0 akakubwira ngo arahumye ntareba, akabivuga nyine arimo no gupfa bihita birangira. Ni igitangaza cyane, birakabije, ntago wabishyikira. Mugenzi we Bwana Nsengiyumva Gaspar uyobora umudugudu w'umwe mu murenge wa Kimuhurura nawo mu mujyi wa Kigali nawe yumvikanisha ko uwanyoye iyo nzoga atatindaga. Bavuga ko umuntu yarwaye umunsi umwe, yavuye ahantu kunywa, ageze mu rugo araryama, bamamagara saa 8 bambwiye ko umuntu apfuye. Nta kuremba guhari, yarwaye umunsi umwe, nta kurwara kwabayeho rwose. Turashyingura bisanzwe. Uwa kabiri
kabiri nawe yapfuye nyuma y'abandi, nawe ndumva ngo yari yaje gusura mushiki we. Iriya nzoga impamvu ngo bayikunda njye sinjyamo n'inzoga, ariko bavuga ngo ko imeze nka rikeri, baba bumva ko ari nka karikeri, mbese ko ngo mu kanwa bumva ari nka rikeri. Kugeza ubu benshi bapfuye bagiye mu bihe by'iminsi mikuru isoza umwaka. Abafite ababo bapfuye bemeza ko iyi nzoga batazayibagirwa. Umuvandimwe wanjye pe nawe yari atuye muri iriya karitsiye, noneho iriya nzoga barazinyweye bazinywa mu minsi mikuru ya Noheli. Ubwo rero umukurage araza ati ubwo umuneza bavuze ko ari we wishe abantu, njye nimunyihere tuzane ninywere, ntabwo wo bawuvuze mu byisha abantu. Ubwo nuko kuva yanywa iyo nzoga, ubwo niriweho gutyo kugera 11 umwuka umushizemo. Ubwo twarashyinguye nyine kuri bonane, hasize abana 2. Ubwo nubwo ngo nyine tugiye gusigara turera abo bana. Ntabwo tuzibagirwa 2021 twayigize nk'aho ari indahiro muri famiye yacu. Iraduhekuye nuko iratugabanyije umubare. Kugeza ubu ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti mu Rwanda cyahagaritse by'agateganyo inzoga ebyiri, iyitwa Umuneza na Tuzane, zikekwaho guhitana ubuzima bw'abantu. Ni icyemezo cyafashwe mu cyumweru gishize ubwo hasohokaga itangazo rihagarika ikwirakwizwa n'icuruzwa ry'ibi binyobwa, ndetse inabuza abantu kunywa izi nzoga mu gihe hakiri gukorwa isuzumwa ku mikorere yazo. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge yabwira Ijwi ry'Amerika ko izi nzoga uko ari ebyiri zacuruzwaga mu buryo bunyuranije n'amategeko. Bwana Emile Bienveni yumvikanisha ko ibi binyobwa byasanzwemo ikinyabutabire cyangiza ubuzima bw'abaturage. Umuneza biragaragara yuko iyo iri ikinyabutabire cyangiza ubuzima bw'abaturage cyitwa metanol, ariko igikuru muri byose abantu bakwiye banumva, kuko ni ubutumwa dushaka gutanga, gukora kuko nabo bakoraga udafite uburenganzira, icyangombwa kikwemerera gukora kigaragaza yuko aho uzakorera hujuje amabwiriza y'ubuziranenge ariho ubwabyo ntibyemewe. Nanone gukora igicuruzwa ukagishyira ku isoko, ikiribwa cyangwa ikinyobwa nacyo kitabanje gusuzumwa ngo cyemererwe kujya ku isoko, nabyo ubwabyo ntibyemewe. Kugeza ubu RIB ivuga ko yamaze guta muri yombi nyiri uru ruganda rwakoraga inzoga Umuneza, Bwana Marcel Ngarambe. RIB ikongeraho ko hari n'abandi bantu 4 nabo bafashwe bakurikiranyweho uruhare muri kiriya kibazo cyahitanye aba baturage. RIB isobanura ko abafashwe baramutse bahamwe n'ibyaha bahanishwa igifungo cy'imyaka 7. Ku cyaha cya kabiri bakurikiranyweho cyo kwica batabigambiriye, itegeko rivuga ko umuntu wamijwe n'urukiko gukora icyaha cyo kwica bidaturutse ku bushake ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Urakoze Asumta. Leta ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yategetse abafise imodoka n'amapikipiki zunguruza ingenzi kuvyandikisha no kubisiga amarangi kugira ngo ntibitiranwe n'abagizi ba nabi. Nyuma y'ubwicanyi bumaze iminsi buvugwa muri iyo ntara. Ni inkuru ya Ali Asanka mu gisagara ca Goma. Iki ni icyemezo leta ya Kivu ya ruguru ivuga ko kigamije kurwanya ubugizi bwa nabi mu miji igize iyo ntara. Ni igikorwa cyahereye mu mujyi wa Goma, aho abatwara moto bose basabwe kwiyandikisha, naho abashoferi b'amatagisi bategetswa gusiga amabara aranga ibendera ry'igihugu y'umuhondo, ubururu n'umutuku imodoka zabo. Aleketa aherutse gushimutwa, abamujyanye bakoresheje tagisi yari ivuye Igoma bamugeza muri parike ya Virunga. Yarekuwe umuryango we umaze gutanga amadolari 5,000. Aravuga ko izi ngamba zatinze, akaba ashyigikiye abayobozi babitekerejeho. Ubundi ibyo nibyo byiza, kuko buri nshuti ushobora kumperekeza ari bumenye nimero y'itagisi yanjyanye n'ibara ryayo. Hari n'ikibazo cy'impanuka, benshi mu bashoferi bakunda kwiruka. Ubu ibyo nabyo tuzi yuko birangiye, ubwo tuzajya tubashakisha aho ari hose. Abatwara moto barasaba ko icyo gikorwa kibaheraho. Bavuga ko bizatuma abakora uwo murimo bose bamenyekana. Alfred Kiko ni umwe muri bo. Jewe n'utwara moto ndishimye cyane kandi nahamagara abagenzi banjye kubishyigikira. Kambale Muisa amaze imyaka 20 atwara bisi mu mujyi wa Goma. Kubwe asanga ko umurimo wabo warinjiriwe.
avuga ko iki gitekerezo kizafasha kurwanya abateza umutekano mu identifier les motards, c'est une bonne chose, et peindre aussi les voitures, et ça serait aussi une kwandika abatwara za moto no gusiga amabara nabyo ni byiza kuko bifasha abaturage bamaze iminsi bagoye n'ikibazo cy'umutekano. Turasaba ko abashoferi bazi yuko ariko kazi bagira bubahe umwanzuro wafashwe n'abayobozi b'intara. Muri rusange abaturage barashima iki cyemezo, bakaba bafite icyizere ko kizafasha kugarura umutekano wari umaze iminsi utameze neza. Zainabu Safari ni umwe mu bagore bikorera imizigo mu isoko ry'Igoma. Ubiema mutonjo itaacha banajua ke insekirite kokoze naba nibarekeraho ku mamoto n'amamodoka gusa kubera ibyo umuyobozi amaze gukora mu kanya ni gushaka kumenya niba afite amamoto zingahe mu mujyi wa Goma, ariko babe maso. Haizi sema anajua atajua bamwizi bote na binyeko bamwizi. Uyu mwanzuro wafashwe n'umuyobozi w'umujyi wa Goma Colonel Kabeya Makosa François uje nyuma y'ubwicanyi bwaguyemo abantu 5 mu kwezi gushize. Abakora ubwo bwicanyi bakoresha moto n'amatagisi. Ni icyemezo kizakomeza mu yindi mijyi hagamijwe gushakisha icyazana ituze mu baturage. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika. Urakoze. Hari urugereko rwashinzwe kurangiza imanza zasizwe na sentare mpuzamakungu kuri wa mbere rwaratangaje ko leta ya Niger yemeye kuba irahagarika mu gihe cy'iminsi 30 yirukanwa y'abanyarwanda 8 bambitswe izera ku byaha bya jenoside bamaze kuburanishwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashiriweho u Rwanda kimwe n'abarangije ibihano bari bakatiwe. Maître Innocent Twagiramungu, umuhinga mu mategeko mpuzamakungu mpanabyaha, arasobanura uko icemezo ca leta ya Niger gikwiye kwakirwa. Yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Mu by'ukuri nagahomamunwa kubera ko amategeko mpuzamahanga Nigeria yasinye ndetse n'ibihugu byose n'umuryango w'abibumbye hateganya ko amasezerano nk'ariya agomba kubahirizwa n'impande zasinye. Yari amasezerano rero yo kurushakira aho abantu babere mu byaha urukiko rwa Arusha rwaburanishije ku byerekeye jenoside mu Rwanda, ndetse n'abandi barangije igifungo cyabo, yasinywe n'igihugu cya Niger n'umuryango w'abibumbye. Ni ukuvuga rero ko izo mpande zombi nizo zagombaga kureba uko ashyirwa mu bikorwa. Uruhande rwaba rufite n'ikibazo rukaba rwabwa n'urundi rwasinye amasezerano kugira ngo habe haboneka umuti. Kuba rero igihugu cya Niger cyarafashe icyemezo cyo kuba kitakubariza ayo masezerano, ni ukuvuga cyambura abo bantu bari bageze mu gihugu cyabo impapuro zo kugira ngo babashe kuhaba, ndetse kigafata n'icyemezo cyo kugira ngo babirukane babajyane mu gihugu cy'u Rwanda, kandi amasezerano basinye abuza ko abo bantu bashobora kujyanwa mu Rwanda. Biteye ikibazo gikomeye, bikaba ari igisebo gikomeye cyane ku gihugu cya Niger ndetse no ku isura y'ibihugu bya Afurika mu ruhando mpuzamahanga, kubera ko biriya bigaragaza ko ibihugu bya Afurika ari insina ngufi cyangwa se ari ibihugu by'akavuyo bishobora gukora ibintu uko byishakiye. Uravuze ngo bagombaga koherezwa mu Rwanda, hari aho byanditswe ko bagombaga kwirukanwa bakoherezwa mu Rwanda? Mu by'ukuri icyemezo bafashe cy'uko bagomba kuba bari bavuye ku butaka bwa Nigeri, nta handi bagomba kwerekeza byihuse, kumva bitabari inkuru yo kuzimura. Nta handi bagomba kujyanwa, bagomba kwishyikirizwa ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni nayo mpamvu rero mu by'ukuri nk'uko amasezerano umuryango w'abibumbye wasinye na Nigeria ateganya ko abantu batagomba gusubizwa mu Rwanda, kubera ko tinywa ko u Rwanda rwashaka kongera kubacira imanza ku byaha bamwe bahanakuweho. Ariko Maître Twagiramungu, mvugana n'umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Ale Mukurarinda, yavuze ko hano ku Ijwi rya Amerika, yavuze ko u Rwanda rutifuza bariya abanyarwanda bari muri Nigeri ko bajya mu gihugu bihitiyemo,
ayo makuru avuga ko u Rwanda rubashaka yavuye he? Ikibazo turimo ni ikibazo cya politike, ibyo harimo ko arinda yavuze nta komantere nabishyiraho cyane, ariko biragaragara ko uriya mugambi wo kugira ngo basubizwe mu Rwanda ntabwo ari uwo guhishira, kubera ko nkeka ko impamvu bafashe iyo gahunda yo kugira ngo biregure gutyo ari uko babona umugambi bapfiriyemo, bakaba rero bashaka kugira ngo bagaragaze ko nta ruhare babigizemo rwo kugira ngo Nigeri isabwe kubashyira mu Rwanda. Muzi ko mu cyemezo Nigeri yafashe yashyizemo impamvu imwe gusa itumye bafatwa icyemezo, bavuze ko ari impamvu za diplomasi, ni ukuvuga impamvu zijyanye n'ububanyi n'amahanga. Nta kindi gihugu rero cyashoboraga kuvuga ko kitishimiye ko abantu baba muri Nigeri, nta kindi gihugu cyabigiramo inyungu kitari u Rwanda. None abanyarwanda nta kindi gihugu bafitiye ubwenegihugu cyaba cyarashyizeho presiyo kuri Nigeri kishyira igitutu kugira ngo abo bantu be kuba ku butaka bwa Nigeri. Mbese amategeko ahatira Nigeri gutangaza ibyo yakoze ku mpamvu zijyanye n'ubugororangingo bwa diplomasi. Nibyo ari amasezerano Nigeri yagiranye n'umuryango w'abibumbye. Mu gihe cyose Nigeri isanze itazabasha kwibahiriza nk'uko yari yabyemeye, igomba kongera ikavugana n'uwo bayasinyanye ari we uriya muryango w'abibumbye kugira ngo haboneke igisubizo. Mu bisubizo rero bishobora gufatwa, Nigeri ntabwo yahatirwa ko bari abantu bazaguma mu gihugu cya Nigeri, cyane cyane ko n'amasezerano yateganyaga ko abantu bashobora kuzashakisha uko bashyirwa mu bindi bihugu. Ubwo rero niba Nigeri isobanuriye umuryango w'abibumbye ko hari impamvu zaba zo mu rwego rw'ubutwererane n'ibindi bihugu, impamvu za diplomasi zituma itagishoboye kubahiriza ya masezerano, ikizakurikiraho ni uko umuryango w'abibumbye uzatangira ukavugana n'ibindi bihugu bigize umuryango w'abibumbye kugira ngo abantu babonerwe ikindi gihugu bashobora kujyamo, cyane cyane ko benshi bafite imiryango iri mu bihugu hirya no hino muri Afurika, mu Burayi, muri za Amerika na Canada bashobora kujyamo. Maître Innocent Twagiramungu, urakoze cyane ku bw'akakanyo uhaye Ijwi ry'Amerika. Urakoze Innocent, namukora ndetse n'abanyarwanda n'abanyamahanga.